थुगार मिजन स्वाइजदनी मी थुगार मिसे हाइबा पोतुम एक्सप्लेनेशन खरा खेमचान नुसिने सिने द हेक सेम ओइबा खेमचान थागबे पोतुजु वानाते आइजु याम क्लोज ओइन खंगा जेबा पोतुबुदी अनिमल लोइ खंगनै खंगदबदि नते अदुगी पोतुदी खोइना निंजंब खोइना लामा फंगद्रे क्रावाइदनो खंगदे अदु बट बिरेन की पुकलम पोता वारन ड्रग फॉरेस्ट की लैंड एंक्रोच तोरपा इलीगल इमिग्रेंट सक्थोंनो बखोनबा अदगी गो टू हिल्स गो टू विलेज तोरम पोत मयाम दु मयाम थुगाइना बनि हाइबा तारगदि मदुगी पोतुगी बीजेपी स्पोक पर्सन नते मदु आई करमनो खंगद्रे अरुगा खेमचांग योने पोत अमता पाइखलक्ट्री हुजि भोगदि पाइखबदु येंगबा तारिबनि अरुगा नहानि खोइना मागी चीफ मिनिस्टर हाफिंग मतमदा मागी कुकी खुलमदा चटप यान हनबा मणिपुरगी मिते मिते फ्रुप की एमएलए दि मान ओय हाइबदु मदि याय अरुगी पोतुदा अरुगा तोपा मयाम सिंगु कोइन उरुदे न थुगाइबा नत्रगा थुगाइदबा फबंतर फतबै पोती मखोइना तोरपो थबक्तुगी मतुंगिना येंगबा ताबने जाय पावुंग मनिना जाय ममांग हागिबा दमाइना आइगो इन थमजगे मगी फबतबगी मतंग कोइ खंजदे अदना इखोइना स्वाइदा कमेंट इखोइना जु तसेंगना पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन सिंगदगी लाकपसिंगा फंबद नुआइते खोइदि यावजनिंद्रे हाने कोइ पॉलिटिक्स यावरम मसोने हे खोइना मिरासा थमजे वाफम सिदने खोइदि पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल पार्टी की तिनाबा समनाबादि तामो सान्दगा खंगना चिंगांग नते खोइजु पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन सिंगद लेरमी अदो खोइना ngमोइदो पोट अरु पुबु थांग ngमोइदोबा सेंटर की नत्रगा इसागी ओरगसु पॉलिटिक्स तौबदा हाइमत्रगा हाइतबा भोट लेपदो नते खोइजु लेपसु लेपोय लेपकेंजु खंदे अदुना इखोइना मसरे यावरो कैदौदोनो दम थादोगा लेरिसिने अदुना इखोइना पामजगिबदि मतमदुदा हुजिपुदी गवर्नमेंट लाखरमनि याम फरे गवर्नमेंट लाखना फरे हाइबसे खोइ अहामदा पिया लागनि हेन फगदौ माले हाइबसे पाबुंजु दुम हाइ खोइजु दुम हाइ बट मरक्तगी मसिदि जब मानबा एच दिस ओइन लेरबनिना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा साइ नन पॉपुलर हाइबते पॉपुलर लेते हाइब पोतो सब माने कोइ कमेंट अदुन लै थम्मकांदा अमुक्तंग येंगबा पामे हाइबदा अनौबा मायोल अमा हंदक्ति मितै मितै प्रूफ चैनल सिदगी दुम चीफ मिनिस्टर हापकबा अरुगा कुकी की अम्ब्रेला टोपी कांगुदगी अमा देन नागा की अम्ब्रेला टोपीदगी अमा हापअबनिना मैतै पांगल जे इखोइ निंगो मजाव मंगोदजु अमा हापदु चुमोइद्रा हाइब पोतुदि सम थम्बसिनि पुलप पुनसलगा खोइना हाइजरिसि कोइ केमता याम हाइरुबो नते पॉलिटिक्स दी अदुना इट्स अ डर्टी गेम बट पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम बट पॉलिटिशियंस प्लेस इज डर्टीली हाइबदो अदुआइदे लो यावनि अदुना स्ट्रेट ट्री इज ऑलवेज कट फास्ट फॉर फर्नीचर हाइबदो ओरमबजु याइ ताऊ बिरेंगी तुगी पोचे मरमदी याम स्ट्रेट ओइना तौनिंगे हाइनसु बा केनोदा खुदकता जोब जोब तौनिंगे अनिंग अपाम तौबदसु यादब लै हाइबदो पॉलिटिक्स ता मदुगी ब्रेक अमा फारक ओइबजु माले मरमदी अखोइगी पोचे सिंकिंग कम्युनिटी ओइदोरे अखोइगी मणिपुर सी मपानगी चंगजलकबा अननेचुरल ग्रोथ तकान तकान विलेज मैम अमा सि कांपोपीदा 290 की मथकता सांडिल 260 70 अदगी कांपोपीदा 500 का समथिंग अदगी सोचामपुर 560 समथिंग हेंगलकबा अदुम पुथोरकबा सि कोए तव पोतुगी कुकी कनोदा अम्ब्रेला तो पिबो कांगु फुदिमक्तुना बिरेन लेरगदि खोइ यावरोय बिरेन गवर्नमेंट मैतै सेंट्रल गवर्नमेंट अदु तवै तोरपोय पोतगे दुम सिगी पोसिदी 2023 की दुदा मे दा होय हाइबोनी मसिदी आलिस्ट 1994 दा इम्फाल तमना लाखिबा खोइ जिरि लंबी लाखिबा बस अमगक त कुकी मिलिटेंट्स टेररिस्ट हाइतरे नि फुना खामगा कुकी मसा कुंत्रा मैतै मसा मंगा नन मणिपुरी अनि अरुगा अतोप ट्राइन थोइ थिनसु अनुगी बिदगी कुकी नागा क्लासेस 1994 गी हौबुदुना हमना मोइदि टेररिस्ट ने हाइब बोतु लैरबने अदुबु अखोइना मसिदा जियोपॉलिटिक्स नतगा तवान तवान बा खुसेंगी नाकोटरिस म्याम सिनरगा मणिपुर दा थोले हाइब बोतुदी अखोइना सिदै नहान अखोइ कोकोमीगी रिले अमा सिनगिबो पोसे मसिना गवर्नमेंट फॉर्मेशन सिसु अचौबो मतेंग अमा सेंटर की कांगू सिंगना रिपोर्ट लौगुदा मसि इम्फाल एरिया दे पीस ओरे सेमबे यारे मैतै दी पीस लविंग पीपल नि ngसागी कुकी की अम्ब्रेला तो तोथोकपियो एनी कुकी ट्राइब तगी लाकबा मथोंग मंखंग दबसिंग लौथोकपियो हाइबा पोट बिरेन थम पोतु इखोइ करम कांद इंसर्ट तोक्सन की खोइना दम हेक निंजंग जबुनी इंडिया की इंडिया ना कनोदा यूनियन दा मणिपुर ना तिलगा पार्सिस्टेंट लोंग 1949 ने 56 के मनुंग बोकते एनी हाबसिन 1956 लौथोकिबदु इखोइ गी पाउंग इसांग मतमदगी रिकमेंडेशन तौनो होनरगा 2003 दा एनी कुकी ट्राइब तो अमुक रीइंसर्ट तौसलकपा देन अदु हेक तौसनगिबगा 2005 तगी स्टेट गवर्नमेंट कालगा तसेंगना कुकी टेररिस्ट कांगू हागे मिलिटेंट्स हारोय साइन तौनबो हरपा एग्रीमेंट सीजफायरगी देन 2008 ता ट्रिपरेट एग्रीमेंट तौको मयाम सिंगदो यारोय हाइना कैबिनेट डिसीजन लौबा पोतुने बंगसी स्ट्रेट ट्री तारगा तु इसे कट फास्ट फॉर फर्नीचर तागेसेना लौई अनु सुम मयाम सिदा कोइ हुजिकती प्रेडिक्ट तौबो ngमदबो पोट मयाम अमा अदुम लै अदुना सिगी पोट इखोइना कैबिनेट डिसीजन लौबा हंजन हंजन मिनिस्टर इबा देन खुदकता रिजाइन तौथोखिबा पोट आदगी इंस्ट्रक्शन दी ओरंगनी अदुगा मसाना तौबो म ओइबदु ओरमदबदी याय अदुगी पोतुदगी इखोइ मखोइना डिसेंबर 14 2025 दा पुलप बीजेपी की हेडक्वार्टर फंगी मिफमदा कोई एनी सेंट्रल लीडर ना हापा खुदिमक तोरपो खुदिमक याय हाइबदो होजिक मकोइ मदुगी मतुंगिना सिगी गवर्नमेंट अनो होजि फॉर्मेशन तोरपो ओरम याय प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन थो होजि आर्टिकल 356 क्लोज 2 की मतुंगिना प्रेसिडेंट लोकथोखरे ngasi तारिक मरी दा हाइबा पोसिना होजि हापा इबा मयाम सिंगसे लोइनमक
adum adagi swai khan mata ba hapa aga aduga ikhoi adum sahi ama khatangi mata mai je haugi bu khangau roi khangau da banina sigi manung da hujik se kuki human right council na kuki zo MLA sing da na khoi hujik sem ba yaroi haiba tritan lei ari ngarang gi pota moi kuki MLA tara lei out of that BJP gi tare lei do tare ki manung da manga lak pada ama lesmang hauki marak ta haugal ga chakhi ba pot lei aduna mamang de khoi na pirak pada sigi sem de ngai de gi hongna ikhoi gi common people amoina as an activist amoina ikhoi observation pir lak pada 50-50 government sending ba sending da ba hujik lei de haiba do achung ba ta e de ngarang out of 10 manga present oi buduna sab chana dum ta e ba ani ma se yaw do bi an lei haiba ki social media gi report khar lei ta mo kai Paulilan haukip ka lesmang haukip ko ji hujik still separate administration tan gani yaw hai pot lei ba ado da sigi pose lak ba ta ga di mo koi BJP MLA or ga su constitution na na traga any koi India gi koi terrorist muthanable thamiba law mayam hai tare ko unlawful activities prevention act 1962 terrorist and disturb activities prevention act 1987 adagi prevention of terrorism act 2002 adagi ikoina BNS ki 2003 gi da lady ba section 113 da if moina threaten toroba unity tugaraba integrity tugaraba aruga security or economic security na tragana or state da people the terror pol aba praja sing da oida gadi madugi punishment pibe ya habde matungina MLA order sun book torokane khali handak timaram di jiri gi incidents da Paulilan hakim nu pi ngang sigi matang do laman kumbane na hagi wapam je against the law against the constitution of India ni constitution ki mama ida khongna kawu sap mane na lawi aduna hujik towan ba kuki gi site gi su da sengna deputy CM adagi naga gi umbrella tu pudai su deputy CM aduga som CM towan ba home minister towan chakhai rai je collective oiba madugi decision na mangasi lobo ngamdaba compromise adagi mogi kano da conflict ki management to boy active report aduga negotiation to boy active report ma leiba pot se masi yana bai na moi chema ko male da hujikti hujik nang na mana aina haina satpa yadabagi pot amakha lakna ba khona bada moi che pulap oina pahel lakanda ekhoi di masi gi posi yeng ko male aduna peace is not absence of conflict it is the ability to handle conflict in a peaceful means haibado hoji aina hajariba for cease of conflict resolution da communication cooperation compromise amadi constructive conflict management je yana ba damakta praja singi apama thungna ba damakta makhoi punna chaminna ba common goal amagi torkom mali natragadi ekhoi hanagi leiba ekhoi gi drug ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯤꯔꯟ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯀꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯀꯥ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯎꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ तसेंगना हारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता तुपी पोई लंगान यार मीडिया मांग दो जाऊ ngang मंदन की पोतब कारो दो मैम जुलै सुम पोट मैम तार बजु मथौ तादे अरु लेवा के ओइना फयेंद्र फते जे बिरेन ख्वाइ चै जैनि नंबर 1 अहाम दको वाइथौ बुशन मसांग दा नंगी जगा नातोन सुवांग सितना करी गिमी की जगा तोरिनो अदगी अतो अतो जगा तखारक बदे खोइ थंगी वफम मैम लै मदुगी सिंगदुना नाकल लमदा यामना तोवान तोंगान ब येंग मियेंग मानबा आई येगे जगा तौ मान दो पोट अम लाय दु लेवा के अपुन मगी येंग मतमदा मसी या सोइब मैम हबस्ती यामना डेकेट के आगे ममांग दगी ngasi humdra ka taruk suba independent day celebration republic day celebration tawwa siphau bude khoi gi president of india na han parliament ki wafam hawdok poda thamgi wafam duni khoi gi north east amari north india si yamna hanthana yengba thak ta leibudu manaba pot bukhat kani hai wafam thamgi budo masi aina thambana de president of india thamba wafam duni ne court tawjari se swais da amuksu external aggression yawi internal disturbance leire haiba pot sing je mayam chin de loin haini aru puthoga madu कमायना थिंगसिगे कॉन्स्टिट्यूशन की लेरिबा प्रोविजन मनुंगदा लेरिबा तोंगान तोंगान बा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंट एक्ट मुथक्रकांदा बीएनएस के एक्ट मनुंगदा बीएनएस के केनो सेक्शन 113 दा मयाम अमा यावरी करिगुंबा सिक्योरिटी इंटीग्रिटी नत्र इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया और स्टेट और थ्रेट टू द पीपल अदो तारी पनिशमेंट पीबीआई ngasi lakteना अदुम यावरी अदुबो अखोइना ngasi सुंबा केनो ताकक मरिरक सुबा रिले नि नाहन को कॉम्बिनेशन गिबा खोगी रिले से मसिगी रिलेशन गिबा मतुंगदा याम कुइदना ngasi डेवलपमेंट अनौबा मा खोगी सेंटर की लीडर सिंग ने बीजेपी के सिंग परक पंगम दर लेरम मयाम मा हाइबजे गे वखन ददी मसिगी पोट मयाम से करिनो हाइ कांदा बिरेन फब नत्रगा फत्तब माइ पर्सन ने नबगे थोय मथौ ताते अदु माना बुखलम मयाम ददी वार ऑन ड्रग हरुगी इलीगल इमिग्रेंट्स तक थुनो होरंबा
adagi NRC gi implement tawna ba khona ba madam yarami any ko ki trap lokthokna ba ani homlak ikhalamba adagi even cabinet decision logiba madu yam singthani ngai poni madu gi myam da lom da targadi khoi manipur si karum kana lukkuduno khangda ba mating pangsan ba dum mogi matam da mamang da mana congress leramba matam du khangre du mana chief minister oi matam da madu torok du madi madu nai khoi kan gada budi kalam gada pot amane na ai lojai aduna every cloud has a silver lining adi there is some good in every bad situation I have do madu gi potuni hujik thoi bisi ma ke pot sacrifice to give pot ne khoi na lojai madu gi pot ko sukai de adu ga khoi na swice da sigi mayam sing sigi horok pham du di khoi na ngasi kori su root cause kai no ji khangna matam da tumina dum laur ga pungang ngang lebi na di oi bi yaroi masida makhoi myam punjan ma thau tai hai bu bo hujik khoi na anu development da ngarang lau thorok pota yumnam Khemchand the chief minister adagi nimsa captain deputy CM adu ga top na ga gi kaino da deputy CM ama adu home kho da adu home minister na khoi gi Bishampur gi tamu Govindas konthau zon da pi ni haiba se Manipur da ongta thok triba madu pot ama khak ayam na chief minister na home minister dum kal laga lae Manipur se adu handak ti home minister tongana khaidorok pa chief minister tongana khaidorok pa then deputy chief minister ani amukta leita ba hapsalak pa pot ikhoina thengnari pot se anu development BJP gi madu gi tekthar mase moina mayam da ikhoina mase apun bagi keno sagat pangam de moi masen lautuna ra kanda BJP masen na Manipur wahalle habisi achum pot amadu oyeba ko madu gi wahan gi pot mayam do sangdai na ba yabra yang bagi aham step male aruga masine hekta moi chief minister deputy chief minister tawan ba furu kang to ge hapaga heta keno tawni haiba wafun nate aruga aina ngasi ayuki atopa channel lamada ikoi gi newtv da news editor protein thamjage ba Manipur gi oibada maitai pangkhal gi adugumba miyoi mihut ahum kari hujik keno de lilong de gi khetrigaw de gi madi jiri de gi adu ngasi vote ep taba jaga constituent assembly torani banda maitai pangkhal gi aso deciding factor oiba jaga da wangkhem mayang fal andro adagi koina thobal wangjing adagi koi gi khangabok hairok kakching wangoi adagi haingang khurai kumbi aduga lepa jaga da kairau ga wagai de ka de adugi mathakta lilong aduga khetrigaw keno jiri da ka bo ne do sigi pochi am laibani na masigi potaki su amadi well experience loiba pot ama community myang to wan hapaga di maitai pangal da su ama pibiu haibni aduga maitai pangal ga khena ba thuna leite haraga su sei to wan ba challenges representation to the yes pot to da koina happy haiji kai gino hai kan da yengbiyo ba Suman taka lanba pot nama oise koi gini ngol maza piba maza pot oi tok seba integrity pillar da mai tai pangkan yau tian nuai ta bening don pom ama lai ba ko sumba pot mayam su ku khina ba pot de koi na thamja bane se koi na hai lilong de kara ko koi marum pa ni am tin ba na si se to mana ka ga matung ngasi bok da sima to wisin to ni ne ba leite ma ju MLA oi jawni minister oi jawni but cabinet ki kano pot ama lai ro pot ina mai tai pangkan mark experience le moi gum ba je ama yahon ba su sung ga dra na khali ne koi thamje ba aduna handaki developments da summa mayam thamma ga su lai riba central parameter forces 70,000 plus tamo aduda lakringi merakta haujuki subject se tamo su pukhale kakana su ngai aham da palamme ada BJP ki makai su soida ni york ya ina ngai thamdi thambirami but yawani habagi putu te koi udre National People's Party NPP da hanagi list chu wing leader ko Srinur Hasan leire ada JDU ki apun bataru ka ba kanda manga amana BJP da join to khra majung da lemhoriba lon JDU ki MLA ekoi Sri Abdul Nasir leire and ekoi ki ekoi ngasai ki pangal community ti ani se leire adu ko Muslim community ti ha kana ekoi ki jeri bam ga sabutin sina ko BJP ke MLA oi doi ngasai JDU de changi bijida yaw doi ni ahum maksi ngasai ki ruling NDA government se ki team oi doi ne ba yang nang na thok pa ha tare ayam bana India ki India da elected Muslim candidate ayam basi ekoi ki BJP ki mayok da leiba amasum BJP bu support oi doi adu Manipur de BJP MLA am yawre JDU da am yawre NPP da am yawre and masida ekoi achauba yamna representative or inclusive or government and sema abanina idi naga sing da deputy CM pe ini kuki da deputy CM pe ini sigi situation je da tamo ngasai JDU am sing NPP adu BJP political party ohum sida NPP faktani hoju kadri si pi bagi madugi maroi base prerogative se kamai ta wing masai koina hai ma uzik mamang pam da pe yaw jag ram ne ba ekoi ki kendra atopa jaga sing the deciding factor obi se koi maitai pangal chinau sing se sigi oiba jaga kendra trani panai no ji panjari to loi su da bi maming de ko punna kon ma try one the deciding factor both ep ta jaga ta hai bani ko aro ko huji ahum amadi kari ba arige unan ko ma thoi da ani mana lepa ka da bane ba gai ga huji kai raw ko se ko sigi details se sida koi na BJP ni am kum na khan ma thau tai
ꯌꯥꯏꯕ BJP ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅ ꯇꯧꯔꯒ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BJP ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯟ ꯌꯨꯅꯥꯡ ꯈꯦꯝꯆꯥꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯥꯡ ꯈꯦꯝꯆꯥꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯗꯦꯟ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯩꯑꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ MLA ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯟꯅꯩꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯖꯦꯛꯁꯟ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯩ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯩ ꯐꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯩꯑꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯀꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ 34 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯔꯤꯀꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ 38 39 40 ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯈꯪꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯛꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯅꯤꯌꯔ ꯗꯤꯌꯔ ꯋꯥꯟꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯈꯜꯂꯛꯄꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯄꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯈꯤꯕ MLA ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯏꯑꯣꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯍꯦꯔꯣ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯐꯝꯕꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ President rules article 66 impose tokselba matungda amu suspended animation thambadagi ahamagi thatruk tham matung extend torokbagi thatruki hawruk paswaidagi hawna ayeba aikhoigi musida popular government ama lakpa natraga laktaba haibasi makhoi leminirba pulap sina elected singsina yanaba matamda soidan lakpa fangani adubu masi BJP na 27 gi election yenga kanda makhoigi double engine government je chidi ega thamaga suspended animation samaga suktoi dissolve tabudi pamda mande aduna last hour da aikhoigi January gi lorak panatraga na February first week government ama soidana lakado mali haiba wafam singse aikoina thamgi wafam leibako adubu chapchana madugi pot thoe adubu aikoina huji pamidi popular government ama leiba pame haibasti praja singi wakat pham praja singi kano huji aikoigi kholau sing tabi nabase PR manungda tabi dre then aikoina hana government gi leiringai tawdu chapmana re hai leitar gasu aikoi wakat pham du pame adugo peace leire Imphal Valley area singi area na khaidok film da thama abanina sigi potu pame haiba potu da ngasigi thamba phayena hainaraga lakpa potse ngasidi aikoi thamme adubu maduna heta aikoina peace porakani natragana settle toroni koigi issue miyam je haibe poti koi haiba ngamde aduna sigi potsi yam lubuse aikoi sinda thabak tabusu yaroi aduga thabak si leijaramiba constitution gi safeguard provision singi manung channa masigi thabak sing tawgadabu pot sing sida tawba ngamdan lakpa pot sing che hauji aikoina tawrokadra natraga tawroidra haibasigi achauba wahang amadi leiraga su okay tamo ai tamo gi mark to da ai pamung da lak chatting mang da yam short 1 minute ki tanjam ka ai kaga da pijaram ge kaga tamo gi kai happening ai koi gi BJP gi anuba chief minister se sina manipur punjana bo hotna bani magi pandam sina adu manipur ga hanik chief minister sina manipur thugaina bo hotna bani have it's a very strong statement coming from adu ni sai na je tamo santa ni sawai ba aina tamo santa da haiwa te ba ne ta tu people lengyan ya laga wangang myam le tamo dai na te adu ge hairi ji sida ne ba koina khangna chana ba ti na bai pot statement pina ba na traga nuksin da enmity haters myam ta dok traga di ai koina sida ngang ga le ga song sai tamo hai na reaction do dum torkani adu da explanation na sai gi pi bu da kitang he na girbire na thugaira mi jin swai da ni mi thugaira mi se haiba potu mo explanation kra Khemchand nungsine senior hek sem mo Khemchand thakabe potu ju wana te ai ju yam close oin khanga je ba potu budi ani mo loi khangnai khangna da badi na te adu gi potu di koina ningjang koina lama phangdre krawai da no khangde adu but biren gi pukalam pota war on drug forest ki land encroach torokba illegal immigrants sakthong no bhona ba adagi go to hills go to village toromba pot mayam du mayam thugaina bani haiba taragadi madu gi potu BJP spokesperson nate madu ai karam no khangdre aruga Khemchand yone pot amta paikhalakdri huji bhogdi paikhat badu yengba tari bani aruga nahani koina magi chief minister hafting amatamda magi kuki khulam da chatpa yan hanba manipur gi mite proof ki MLA di man oi haibadu madi yai arugi potu da aduga topa
mayam sing ko na uru de no tugai ba natraga tugai da ba phabanta phatawe poti makoi na torpo thabuk tu matung ina yeng ba ta ba ne sai pawung mani na sai mamang da hai gi ba mai na ai go in thamjage mo gi phabata gi matang koi khangje de aduna ikoi na swai da comment ikoi na ju ta singna political party institution sing dagi lakpo singa phambada nuaite khoi di yaujening dre ha ne khoi politics yaram mo so ne he khoi na mirasa thamje wafum sidane khoi di politics ki political party ki tina ba samna ba di tamo chanda ga kangna chingrang na te khoi ju political party institution sing de leirami adu khoi na ngamoi do pot aru pubu thang manga moi do ba center gi na dra isa gi orga su politics to buda hai matra ga hai to ba vote lep ko do na te khoi ju lep su lep poi lep ken ju khande aduna khoi na masra yaw ro ke do do na dum thado ga leiri sini aduna khoi na pamjagi bi matam du da hojikpudi government lakhamni yam phare government lakuna phare haibase khoi ahamada pr la agani hena phagdo male haibase pawung judum hai khoi judum hai but marak tagi masidi jab manaba hd soin lairabni na popular government among sai non popular habte popular laite haiba potu jab mane khoi comment adun lai thammaganda amukdang yengba pame haibda anoba mayol ama handakti mitai prup tagi channel jidagi dum simnesa hapkba aduga koki gi umbrella to pikangu dagi ama then naga gi umbrella to pidagi ama hapa abnina maitai pangal je ikoi ningo majaw mongo de ama hapa du chumoidra haiba potu di sam thambasini pulap punjalaga koina haijeri je koi kemta yam hairubo nate politics ti aduna is a dirty game but politics is not a dirty game but politicians place is dirtily haibdo adai de lo yaw ni aduna straight trees always cut fast for furniture haibdo oram buju ai tamo birengi tu gi pot se maram di yam straight ona tawning han su ba keno da khudak da job tawning aning ma pam ba taw su ya da ba lei haibdo politics ta madugi break ama farak oi su male maram di ai khoi gi pot se sinking community oidore khoi gi manipur si mapana gi changjalak ba unnatural growth तकवान विलेज मैम से कांपोपीद 290 की मथक चांदिल 260 70 अदगी कांपोपीद 500 का समथिंग अदगी चुरचांपुर 560 समथिंग हेंगलकबा अदुम पुथोरकबा सि कोए तव पोतुगी कुकी कनोदा अम्ब्रेला तो पिब कांगु फुदिमक्तुना बिरियन लरगदि खोय यावरोय बिरियन गवर्नमेंट मैतै सेंट्रल गवर्नमेंट अदु तवय तोरपोय पोतगे दुम सिगी पोसिदी 2023 की दुदा मे दा होय हाइबोनी मसिदी आलिस्ट 1994 दा इम्फाल तमना लाखिबा खोय जिरि लंबी लाखिबा बस अमगक त कोकी मिलिटेंट्स टेररिस्ट हाइतर नि फुना खामगा कुकी मसा कुंट्रा मैतै मसा मंगा नन मणिपुरी अनि अरुगा अतोप ट्राइन थोइ थिनस अनुगी बिदगी कोकी नागा क्लासेस 1994 गी हौगुदुना हमना मोइदि टेररिस्ट ने हाइ बोतु लैरबने दबु आई खोइना मसिदा जियोपॉलिटिक्स नटका तवान तवान बा खुसेंगी नाकोटर्स म्याम सिनरगा मणिपुर दा थोले हाइबा बोतुदी आई खोइना सिदै नहान खोइ कोकोमीगी रिले अमा सिनगिबा पोसे मसिना गवर्नमेंट फॉर्मेशन से अचौबा मतेंग अमा सेंटर की कांगू सिंगना रिपोर्ट लौगुदा मसि इम्फाल एरिया दे पीस ओरे सेमबा यारे मैतै दी पीस लविंग पीपल नि ngसागी कुकी की अम्ब्रेला तो तोथोकपियो एनी कुकी ट्राइब तगी लाकबा मथोंग मंखंग दबसिंग लौथोकपियो हाइबा पोट बिरेन थम पोटु इखोइ करम कांद इंसर्ट टोक्सन की कोइना दम हे निजंग जबनि इंडिया की इंडिया ना कनोदा यूनियन दा मणिपुर न तिलगा पार्सिस्टेंट लोंग 1949 56 के मनुंग बोकते एनी हाबसिन 1956 लौथोकिबदु इखोइ पाउंग रिसांग मतमदगी रिकमेंडेशन तौनो होनरगा 2003 दा एनी कुकी ट्राइब तो अमुक रीइंसर्ट तौसलकपा देन अदु हेक तौसनगिबगा 2005 तगी स्टेट गवर्नमेंट कालगा तसेंगना कुकी टेररिस्ट कांगू हागे आइदि मिलिटेंट्स हारोय साइन तौनबा हरपा एग्रीमेंट सीज फायरगे देन 2008 ता ट्रिपरेट एग्रीमेंट तौको मयाम सिंगदो यारोय हाइना कैबिनेट डिसीजन लौबा पोतुने बंगासी स्ट्रेट ट्री तारगा तु इसे कट फास्ट फॉर फर्नीचर न तागे जेना लौई अनु सुमा मयाम सिदा कोइ हुजिकति प्रेडिक्ट तौबा ngam पोट मयाम अमा अदुम लै अदुना सिगी पोट इकोइना कैबिनेट डिसीजन लौबा हंजन हंजन मिनिस्टर इबा देन खुदक त रिजाइन तौथोखिबा पोट आदगी इंस्ट्रक्शन दी ओरंगनी अदुगा मसाना तौबम ओइबदु ओरमदबदी याय अदुगी पोतुदगी एकोइ मकोइना डिसेंबर 14 2025 दा पुलप बीजेपी की हेडक्वार्टर फंगी मिफमदा कोइ एनी सेंट्रल लीडर ना हापा खुदिमक तोरबो खुदिमक याय हाइबदो होजिक मकोइ मदुगी मतुंगिना सिगी गवर्नमेंट अनो वजि फॉर्मेशन तोरबो ओरम याय प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन थोगो जे आर्टिकल 356 क्लोज 2 की मतुंगिना प्रेसिडेंट रुल लोकथोखरे ngasi तारिक मरी दा हाइबा पोचिना होजि हापा इबा मयाम सिंगसे लोइनमक अदुम आदगी स्वाइदगी खनमतबा हापअगा अदुगा इखोइ अदुम सही अमा खतंगी मतम मैसे हौगिबजु खंगौरोय खंगौदबनिना सिगी मनुंगदुदा हुजिकसे कुकी ह्यूमन राइट काउंसिल ना कुकी जो एमएलए सिंगदा नखोइ हुजिक सेंबा यारोय हाइबा ट्रिटन लै अरे ngrangi पोता मोय कुकी एमएलए तरा लेबा आउट ऑफ दैट बीजेपी की तरे लेबदो तरे की मनुंगदा मंगा लापदा अमा लेसमंग हौकी मरकता हौगलगा चक्के हाइबा पोत लै अदुना ममांगदे इखोइना पिरकपदा सिगी सेमद्रिङाइदगी हौना इखोइ कॉमन पीपल अमोइना एस एन एक्टिविस्ट अमोइना इखोइना ऑब्जर्वेशन पिर लापदा 50-50
government semning the hojik lady have the achumba tae ngarang out of 10 manga present oibuduna chap chana dum tae ani mas yaw do yana lei have ki social media ki report khar lei ta bo kai Paulilan Hawkip ka lesmang Hawkip ko hojik still separate administration tan gani yaw ha pole ba ado da sigi pose lakpa taragadi makoi BJP MLA orga su constitution na natraga any koi India gi koi terrorist muthanabal thamibal law mayam hai tare ko unlawful activities prevention act 1962 terrorist and disturb activities prevention act 1987 adagi prevention of terrorism act 2002 adagi koina BNS ki 2003 gi da lady ba section 113 da if moina threaten toroba unity thugaraba integrity thugaraba aruga security or economic security na tagana or state sida people sida terror pol aba praja sing da oida gadi madugi punishment pibe ya have matungina MLA order sun book torokane khali handak timaram di jiri gi incidents da Paulilan Hawkip no pi ngang sigi matang do laman khumne na hagi wapam je against the law against the constitution of India ni constitution ki mama ida khong na kaw sap mane na lawi aduna hujik towan ba kuki gi site gi su da sengna deputy CM adagi naga gi umbrella tu pudai su deputy CM aduga som CM towan ba home minister towan chakhai rai je collective oiba madugi decision na mangasi lobo ngamdaba compromise adagi mogi kanoda conflict ki management to yarakti report aduga negotiation to yarakti report ma lei report se masi yana bai na moi chema ko male dana hujik ti hujik nang na mana aina haina satpa yadabagi pot amakha lakna ba khona bada moise pulap oina pahel lakanda ekhoi masigi posi yeng ko male aduna peace is not absence of conflict it is the ability to handle conflict in a peaceful means haibado hoji aina hajarba forces of conflict resolution da communication cooperation compromise amadi constructive conflict management yana ba damakta praja singi apama thungna ba damakta makhoi punna chamina ba common goal amagi torko mali natragadi ekhoi hanagi leiba ekhoi gi drug mafia cartel mayam ama so called narco terrorist singna capitalist ki movement nama sagalaga somda people singna workers gum politics gum treat toroga ngasagi mogi leiru paisa na khudga to yani haiba poto ngasi social media de am noi taba paw mayam chumba tala ma thole nipsa ki je nangi nupana chumaina lalhobagi pot oiraga nangona thadagi ba paisa singdu ekhoi gi nangi sumaina government semba yawnam nate separate administration tanabani kai wapam chumbala ma khangda ngasai ui amuk chlok thagi ba tengnei sumba tongan ba mayam ma hapak posina ekhoi hujikti aina ngasai haijabaduni every cloud has a silver lining maramdi there is some good in every bad situation haibado ko hujik oi tingkhang na hangadamni haibe potu da center na akup asan ba miyeng yengaga manipur da peaceful oiba atmosphere ma lay yadi कोई terrorist की militants की नोमई बेरल मतोंदा ना कोई लेपल है यारोय ना कोई थोड़ा का लो मेकर अमोइना आरुगा लेवाक शासन तबुदा पोट अमोइना मधुगी म्याम थेनेम तो लेवाक म्यांगे मिहुनी लेवाक थुगाइना ओइबनते ना कोई पीदब यारोय हुरान बदा सोसेना ओइना कोई हलमन हाइबम लेदना दमाइना तसेंगना मखोइगी मरतसु केनो तौबनेना आइदि लवी अनन मिरास मसिगी पोसिना अनौबा अखोइगी तसेंगना हारगदी यामना शांति लेबा अखोइ केनो मु ओइजरसनु अदुगा यामबा खेमचाना अनौबा सेम ओरकु मतमदा अनौबा वाखलोन अनौबा थौना अदुगा मसागी ओइबा पांगल शक्ति पुथोकांदा मणिपुर की ngasi tonaba tinaba yadabai mongda amaga ma yengthinarga marakta leibado madugi mahutta ma player moina taekwondo ga yam one struggle tawga assam da horoga mari magi keno mayam amasu magi satra mayam ju MLA minister mayam oidan leibo pot tawga ngasi di ma chief minister haibo pot oira awnina ngasai khoigi pabungi miras thamjagi do maina DRPB horpode ko yam na hawari yawraktana ikhoi honaminare school ji pabung school ji am sawe adu tonga akoina sidai the institution school tonga tong pi miras but platform amada miyam gi thabak tawbani haiba matam dadi hojik machu sangaga leiba matam nati haijabane ba adu yamung santana sa haibda aina reaction amuk tahori je biren gi afaba khemchang gi afaba biren gi fattaba gain lener ko je as a leader mo ne hande ne haning de haiba potu da ai particularize to haiba nati aina jumu hana repeat to ma andak di khumam de but adu aina haijening di neta gi tu puga lengyan yalaga amuka jon haige mamang jo hai media mamang thogo wajau ngang bse sina lebak shanti purok yaroi ta sengna harigadi nahan gi relay da mayam ama ta sengna tholok poduda elected sing amato ude haibado elected ke family sing yawram meba thaim bang gi ti haibi arai loi gramne joy gi sing manang pana mai gup salaga sing ye leram bodo puning nuai ta ba phawi phongna thok pangam de praja ji ji wakhan sagat laga politics story ni moi imung mayam bana adu oi toini haigi dra haibani na mana harik podu nuai ta da ngasi channel sing dai adu no ji coin thamjari se ta sengna harigadi maduda yaw da ba
people की voice है voice of the god ने है जाने को मिना मरी रख सुबह सिन के रिलीज है मसीज मयक सिंह ता एक कहीं हाई कांदा आई कोई खांग लाप ngамdre गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो तुमिना लेथोगदी अतोप पोट मयाम अमा हौरखिबि याय अदना मखल मखल सुंबगी खोंजंग चिंगजे डेमोक्रेटिक ओब चंगजल अगदी हाइबा पोटुदा इंफाल एरिया पीस लाइन करी कॉन्स्टिट्यूशन की सेफगार्ड कनो मयाम से आर्टिकल 14 19 21 करी खोइना ngasi rum नेटगा थमदोइनो नेट पे याररोय अदु तागरी मसी खोइना मसी की प्रेसिडेंट रूल से लौथोखरगा मखोगी मिहुत थमगा आइखोई तसेंगना अनोबा लेंगा की मायोन शासन अमा तबुना चुमे हाइ पोटे अदुना अमतंग लासन थंजगे यामना वाना होनरप मयामदा बीजेपी ने मणिपुर हिंगब मतमदा अहांब मखोई अनिसी कना कनानो अमदी बीजेपी के मरक्ता दुम मिनिस्टर कैबिनेट पाइदन दुम लेग्रे अमदी अमदमुक चोंग एमएलए ओय लेबे थांबन कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए तामो जोगी सनजे याम वाना ले महाकुंबदी ngasi अदो इखोई के मरुप न सिरो गुमदी ngasi मिते मजे की तंजा सिदा नो वरक पुदो मसिदी थेंगरो प्रजा ने पिरो दका हारे इसे कई नो कांदा अखोई स्वाइस ददी हुजिक तेने मुकनबा इगो क्लासेस नत्रगा मागी लेनरम थरुम मयाम दो मखोई एमएलए सिंगजे हेक थादोक पिरबा ngasi एलएम खोक्तेना गवर्नर दो हुजिक चंगगा केनो तो फोटो थागल इसिदा अतो ओतो मोई कुकी अनि लाब थंग पसिदा मैतै कमिटी मैतै पांगल नत्र रिमेनिंग सिंग नत्रगा नागादि कबुइदगी कइदगी तांखुलि मयामना चंगप यारोय हाइबा वाजे हुजिक लाउरिब्राबा लाउदे लाउवेबा मैतै दि पीस लविंग ने जे स्वाइदा तुम प्रूफ तौरबनी अदो हुजिक ngरang nungdang gi सुचामपुर नोमै कापी कइगिनो हुजिक कापी कइगिनो क्योंकि ह्यूमन राइट काउंसिल है ह्यूमन राइट नबु नखोई एमएलए मिनिस्टर ओइबि यारोइन हारै मरम कइगिनो सिगी पोस्टदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न कुप नैनरगा मॉक ड्रिल तौबदा हाइरोक्ता कांपोपीदा सुचामपुर नहान आर्मी की हेलीकॉप्टर यार तौबदो असेंग बोइना हौजिकते हंदके गवर्नमेंट लाक मतुंगदा तौबिरो तौनब सेम साबियु अदुगा प्रजा सिंह ngasi याम इंडिपेंडेंटली पीसफुली सोसाइटी ज लिंगबा पांबा याहंद्रिबसे पीसफुल पोरम ओइरो आई बीजेपी ओदिया दे वोट का दिया देना थबक तौबिगनो मियाम की सेवा तौदबिया दे मियाम की थबक ने तौबिरो हाइबसे हंदिक अनोबा गवर्नमेंट फॉर्म तौरपुदो कुलिमक इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू एवरी इज कैबिनेट कॉलीग और एमएलए लेहौगदो रिमेनिंग सिंग दजु थमजगे प्रजा खोइना पामिदी मिहुत असेंगमनी सिंद फजबा अदुगा मनुंगदा हुपुबा अदुगी पोतो पामदे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एम्प्टी बेसेस क्रिएट मच मोर साउंड द मणिपुर तोइना मजुगी जे पोचे खोइना विटनेस ओरगा लाए मजि चुम्मे हाइबदो चुमन बिगनो नाइ थम ओके थैंक यू वेरी मच सामो मनपुरी संगनाइबा सोशल एक्टिविस्ट अखोगी लापिरगा ngasi अखोगी अनिसुबर राउंड सरुक याबिरम फर्स्ट राउंड सरुक याबिरम गिदमता आई तामु थाका चै को खनबो चै